Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam shnong naga shnong pdeng dauki West Chanda Hills. Haka arpau tari unailur ahja arpusan ki lapun pau yaga jing e ke baki kendo haka wede baga jing hiar karu komwan ki nong shangkai perthei haka tiga than kablalong ke jing e bat penhiar ya ke kam jing okai. Haba kren shigila pathai kubor u General Secretary ke dorbar shnong pdeng uba dabor singkrem ulong bahadian ke soara kathan West Chanda Hills ketika wei kathan ke bakring baha yagi nong wan shangkai perthei hapo ke jila Meghalaya. Shushu ubada bor uletho bagi than shnong pedeng darang dauki West Chanda Hills bun ki pat ba ki imjak po nakanika kam ulo ongru bahagi ni khandiat sngi ke jela kala sakhi bagi kenhun penyat kali kamai turis AKMTTA kila penong de kejinga ki kabakta e kam jungok kai namar kinong wan shangkai perthei kila dunabha banhia shakathan West Chanda Hills kabla penong banduna ki bawan kai kedai na kejing sniu ki surak kabade ka wei ka dauba baduna ki nongwan shangkai perthei banhiar shakathan West Chanda Hills ulaong kumta ki lukentu ka sarkar bakan shimkhya ya baro ki jing e ki bami nadu ki jing dawa jong ki kinhun penyat kali turis kumju ban pen bhano e ki surak bat ki wei ki kam hakabede bak jing kan tiu ya ka kam jong okai perthei hapo ka jila They have one cognizance one I play the press electronic media Nyi wan nga kalian kung kinong yalam jong ka dorbar shnong pedeng nanti na jam dauki West Chanda Hills. Tengok bau ke snu apabila pelapor agak ka sengi bagi entah ketuk ne ki jindawa ni ki jindon kam ki bagis isnodon kam ban pensngau agak ka por kamtam sekalian jong ka sorka Ni kong kinong yalam kamat ke bakungsan ni ke bagi kuat banbu ne kalong ba hagabai dai berkene ke kam tourism namar bila tipi ba kashnong pdeng ke bahaja doki kedai gawai na kita ki tourist spot hagabat bun kila saki ba kedai tourist spot ke bala hadim jong ka sora kanwan ke dauki shnong pdeng te kebaprian pun kini ki tulis te alor kini ki jinga ki bami nagawai kepor kum ki stakeholder ki nong shnong ki ba imja imjhur nagane ka kam tulis jogi te gala tak sikdei te Nagalian jongi kum kinong yalam shnong habang iyo ya kinong shnong jongi ba kidap daga jing snow dia Wilson kidap daga jing kabakraw lada kene ka kam turis kanang yai thut nagawai ka por te kabagungsan ni kalong ba kumbangi layu iu hakinai kidet siru kaladon kata ka jinget ka bami hapdeng kikatu kanne mo kum gine ki asison taksi kiba kamai tulis hakne ara jalam kriya ni hoy na glen jong dorbar snong kanumla ban pundre mino harwe re bat kene ka jingdawa jong no namar hakari secara ba gase idon la jong ko hok bandawa Hendai kebakungsan di dalam ba ngidawai nang sorka ba kadai ban singkia ya kilo kimat kiba tak khamtam dia ke jakpo jong kinong sungsno namalada kun kine ki jingjia kinang mi nagawai ke por kan tak simun yagi namadu menta ni seti setai doki kisnong di babun naduk kisnong pdeng ki dauki ki darang kidai ki bulu ki ba lastang berinja kadang jing kamai tulis tehang kidai kidai singi lamat omtang keji benthut hakalian jong surok nama kudeu surok bayang lembaga Shillong dauki penusla kentam di jagat kabani khot karangan kidai ki surok kilau di babu jika adu kata-kata ya ditulis bagi poin di than juga. Telada
saki surok bat saki ne kiba penwit bat kiba penmit ya kejing te galong ka kata sisa kata ini namar kinong susnong hagi kiden sedang kiba lade kila itu ya kene kam tulis bagade ke we ni kam hagabagala ban penduk pendam negala ban ai kata relief ya kinong susnong kamtam ya kita kibala nang nasta banyo ya ketam gaja telada kene ka jine hakene ketulis omla ban penkut ya ka ne omla ban penbet ya ka kumta kalong ke jine ka bokraw ya kinong susnong jomi dei na kata daw mi wan kanang hakene ka si namar ba nimla ban su shom klem da penpau lagi ya kasu namar gide ki stakeholder kiba pedian kampun gitu deh hadin ke sora di namar kata simun ini lada ke sorkar kamla dan penbet ya gine gine ni segafuru ba kumbangi lagi lese haka apply tadi kan sedang kata kami di tren bat kine ki all hasil Meghalaya Turis Association Tengikwa ban persiapan ba jumpi ki press electronic media. Tapi ayan siya surkar yang kena keruak. Bahkan semua ban besim kia ban wat di kilat inti kenang ba kan membu cingek hadir. Nama ada nyinamla ban sok yang ini ki problem. Kan tak ini kiba India nak ketuhakan. Kabasya imuan ban pendirian mengenai no. Yuman berkesan mengenai no hendrai yuman baga sorkar kada bersin ya kejikit kini ya gano ke jindawa ke kongsan nega basnya berkam unong semsuna namargi imlang nega kam kumbai iba ke kam tulis yang kelia galak pau bat kalaya sekma ladang imla bermunra ya kejinya sumsuk sumsai ladang imla bermunra ya kata kejinya ya ruti ketuluzin juga kan amla kan poai sunu-sunu. Tinamar kata kau kebangunan ni kedai kata bang ibu ya surkar nikin tu kum kino yaram sunang bakin semha ban penbet ban simpia yang nega jiga ke bami naduk ke jiga jong kiba inja tulis haduk surat bagadai ban penbet kenang bagalak ban aji mentoy ya dinusul sunang Idan pun kisahlah senang di bawah perman kai musulam. Kimiyok kam jojan. Je kiwan senang lembaga ni ke tourism. Kila sedang berinvest, menjeng lagi jom kerja. Tiladakan ni ke cik kaya ini ke kor sekor. Kibadang jeng lagi jom kerja. Kumno kila penjeng pa. Kita iman kibang ibu lengkot hari kejiman jom ditulis lang mensua kidai ki lokal bat kidai ki lang ki wanba te bentahi kambur ditulis kidai ki banaba te lokal sel lawan layu te ula berlek suai bat ndai babun kidai ki banaba te kidai ki banaba kidai ki tulis ki bawanra bahaya di jindem toy di nosong jom naduk kiba dan di homestay, haduk kiba kingling, haduk kiba lek di activities, buat berok, haduk kiba syam tukang tu. Te lada kalau hang tak kadur lada kaya itu sih itu long besim dia ini pensiunnya naga tourism. Ini jepen iu mentah namar kerem kadang langsung kiba la ban penkiu sekman ki kendeu kinamla bon sei sport. Tikum tangi haban ya be sekene kekam. Tidang ba kene kekam ni kermen ba kejelar ya demi kenkiu kinong sung demi kenkiu. Kajimang jiman bentar lomba ngala depedeu ba usulok udah kawai kine ki jinmi kine ki jinnya kiba ka sarkar kamla bansin hagata galunti ba la ban trikam hagababian long kanang penmi susu dia jinga teu sulok de wei
bat kini gijing yaki ilamat yaki por covid kat no kolong gajing tunong ngimat giwe gijing yaki kat no kolong gajing tunong te hamtam kene gajing ki kebat heu stat tangi ke tourism te kum kene le ke sarkar ke ban sim ke toy naru benta bakan le ke badan kan kene ke sur jong pai ba hagabangi kinong yalam sunang ni ha ban wan sine ban persnel lengba jupi ki press di media baga sarkar ke ban sim ke le hamtam ni ki thai nong kendong hagaba i la kendong baki kidan bun ki jituna han gorok pilihan kidan ngidang kam ban kiu haki babun ki benta telada kene kejike jumlah dan sot mereka kan penmi u hasna ngau ya kejike ki babun pisau no halal gitu. ya kata ngimwan ban komen haya ya kita ki benta mo Andre kata kene ada garis siapa ba lese unong song kat ba u don kata ka hok lese ula ban sim Andre kene kasuk kata rampat jom masukkan ban bisa atau la ka dei ne ka bakala ni tagi snya punta nginamla namar kun kinong yalam sunong ngimla banong ni keduk ya di badisya di babu umstay wat di ba kamay turis ni keduk lan tenama kata kun kinong yalam sunong nginamla banong kabadai ni kabalay yok ka deiru na yok ka lai andre ni syariat ha sorkar kadai ban sim ya kilat nanti tanggatai bu bagai ban penbaik yang ini sini Oke, kita jumpa. ada sisi kipoi sanspa ruspan kibasa kipoi baik laispa harga babun ini yok sanspa rus kanta main di pik sesuatu di Banyuwangi di sesinong jengi mentah kalau mendalami Oktober kalau dia atak ke pik sesuatu harga bah pinbun turis nilamat kejingnya bah kejing kerja turis kamtam na kalian ke surok ini di surok badai lifeline macam kene ke punis laslong ni don marhab bat ke iskasi te bunsin lu tulis supaya kam dari ni surok penlek na juai kalak ham cengai te katai longim mamla ban susyong ban suap ban sithia sni sete ni ha ban wan sete ban pensiam lengba yang piki press segi skor